Ada di Aceh yo saboh jamun masa kerajaan yo raja-raja. Dum inang Aceh gei umidun geyu teu maguna baru mah raja. Ada di Aceh yo masa jamun masa kerajaan cut megleng Iskandar muda. Dominang Aceh gajah dek geuy umidun geuyeuh teu magun on puna baru moh raja. Masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa. Engkor payah lagu dagunangan nepi dengar jun adeka dia lona kalam ayalah enak pola mak si gampegah bakanda lepe lah Allah haike asam keung adun si kuhalada. Anak kudu jo ade bebace ke sembang sergo terendang hai ade adara biasa Lelang tagun Allah hai de Los bau bang dia sigam ke abang mata. bok pisang bok ada subang antara masantan masih gama gata pelema Melabung mise Ngalantut bang bagaimana santan Bagijit santan herakan si kuhalemah. apa masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa kuah lemak lah kali lena dengar cun adeka dia lena kalam ayalah enak pelam bila depan pegah bakanda sekuah udang memang kuah piu banget terasa bulam naruh boh rung cawiang rebung kala kata mah boh mude payah lih tingke mangat terasa dan tua-tua Aceh hai mandi rumah kami bagu pe alat ngongon ule bahunya bete kamu jungkar kagun laju kuah piu hawa lontar urang inang tiru jana mangan temu meh payahlah kelam huwa bulangang liah kelime udah masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa engkor payah lagi dagunangan nepi kali lena dengar cun adeka dia lena kalam ayalah enak pulang cun ade pegah bakanda kuah lemak lah engkor diin nyan hai udang Aceh bek tua kuah piu nyan cukup maju di Aceh Raya berangkahok aja kuah piu bek tua nyan ada dro Aceh Pusaka.
makan mamenang. Rupa jih demam asmara.